Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakong deiti majaw kabadai ke MDC, ka VPP nalaj mkra malki constituency, kalong bakumba IPA, uba bindo lanong MDC bat MLA barim, ulahikai banam pet seng, kanyay ne bet bat ka VPP. Habe ekran bat kikatu gani ginong thok kubor haki HEDC, kakong deiti kalapan pau ka jing sngukmen, ba kalawan bujili haki HEDC, haka jaka jong ukpa ubadai uba bindo lanong, ubadang syong that nakakam san perthai, kaba uladap syathong kumu MDC syusi, hakini ki samoy baladam kalapan pau ba kajing job hakani ke election kadi kajing kerku jong ukpa bat kan yai ne hakanong rem kumbala hikai na du dangret Betul. Dia kan beripa jom fi ba internet kan bas. Hang isu kan blok ya fi. Dan mentah kalau ulang kalau siap mentah kembali on. Problemo. Mentah kan kaba ikna betul. Bikin dan bekali ikon pati bepi isu jubab laku jubab nanti. Oh yes. Ipa jangan idon hakanong rem beti ko bakitip hi mo idon chano. Ide ibri bamju pet seng. Ide ibri bamju let nang isate man let man ya mo man kinti seng. Tika katakin nga ru ngaso ba mentah ba ipa jangan ru ba ide pindan bet haka iyen bet hakanong rem bajo. Te mangan khot padi I manginwan sangat kata kamlong possible. Te ai ibe in mah mentalila di kapo jeng ibe in syong thai. Naga badon ibe in syong thai mentah te. Banong pad ipa ba indon lang bat nga hakali ka election te kibri man hakali kila ada ilu tala don lami ka YouTube tu ba ipa jong hak por bengin kintiu kalamaro ida kerku kudo ini idon bat nga iarap yang habarok hilem yang kan ka election te kumita in politician mah kumita nung politician bala bananam te ipa jong experience ba te bangan ong pat ba ipa yang hai kamera ne bangam nung shim ni ki advice bi ai te kata kamrong possible idon dekat batnya ru nga dedicate ikni ke job tu ya ipa jong nama ba idim iru ni bla pemilih tiba te ibala ayalan bahaya kan cakap ni ke job Mene piong ba ipa imju petsa. Pidon jikramen ba piru pinju pet kumba. ngawan na kata katame ka ba ipa jong ilahi kai yang ino do dang dan stick haka ideology tu jong ti ngaru kung kata kakon malami bujri ipa lada kalong kumnu ru ngan stick bet bat ka party ke kamang lajit nadu kasinin ko hari ke ikaban hadin temo ke bukan manu banla bentim hari mentai ka ideology jonga ka nongrim jonga ka debet hakani ka BPP ka bangala jit bangala it nadu namen sim jonga te kadi katahi ba lahikai pa jonga ri lahikai yang kumno ba ngan im nanya kelenti ka ba dengan stick bet Jong pi hatroba ju ajeng mod dong wei no asa jan. Piru pidon hatan benta pi kwan am pin ajeng mod lang ya kisi ne meno. Alright, nga don naka legal background nanti biru ba ladang ayo ikiniki ki subjects ki ban ay ni napo kan ka isi mata lalang iya bati ki kam nga hab don hiya ka jong ka lohi te pin sa I ba mo kunong ipnya kita te kata ban ay legal advice of definitely hakano kono ka capacity bangala ban ay ngan ay be ikin Kasi makadula, ang sinagani ka isi bala rin mo, ba lang ka ba sa kalawra ikaan banay pan itu iki sa kami mo, kita first nang mabon naging itong kita naging mo pag ayla ikilang mo kan simentan kan atan kita first nang kay jing EUP halor kani. Nga tingong ba ni habanya kat kung ka riti ka dostor kasi kabana do kan chwa men bodin bagi lapu men habya tinti ya kata te ada ka don pa takaan ka batman ta ka balong taro nga thawai kadi ka iki ba ngin haban review ya ka nama mentangil adon ka isi ngin si review ngin si pe kalong kung nama ka tukaan kami kirki maka kani chwa men de election tengaru kum ju ngam pat don por bani pe bahay ka tukaan te men tambang ila yo pat ban chwa ka isi nga thawai ngini man ngini pe ngini review ngini pe bahay ka ikadi hanu ka don ka jingduna hanu ka biang pada ngidi man bin biang ya karu ngin hable biang sa isir tingin sepet ya kata halo ma dong hasno ngi dan iti ki kentingi sim benta hari bat ban kelapat ya kedur yang kata ka rukum kariti dustur jong khasilo men badan tengah tarai katut bi mo ngin haban let bat kawi ka discussion ha kawi pat de kapo ha ka ba mentahi te pi
Bangi kampat yo mah ki portfolios kum bagi jo ang hang ni hatis council ki on ki subject. Ni pat tip ke subject ini bangan shim. Te hakanu pada ka bagi ayang ki bin shep dengan ka party naka nehi ka isi bangin ya form te kanu ngam lele ngabiang baik ti kamu tahi bang ade pa naka legal background na tharai kan sutan bihi ba mo sisin bang mana ka background te tharai nan happe hi ka bayade related bat ka anan hiken kabentan kong do bangan wan hang ya this council kadai bangan chna shwai ka ICC kata ka bangi ong ya ka internal complaints committee finda pe hap ko ka sexual harassment act mo finda ba hakani ka Supreme Court of India ro klai ya directions ka be case ba kanu ko organization ka bla don hi ship home with employees chitra pidi banchna ya ka ICC te kumbang UE hani hadis council na iba kamdon kum kata mo ka internal complaints committee ba dadon kanu ko sexual harassment case ha ka workplace ba ki kan thema ki man chong ngai na dadon kanu ko complain mut ki lit cha ICC te kita ki members ki badon ICC pat kin happen le jakan ya ka kam ram chuki hi ban kumno ban inquire ka case kumno bakin take up kumno bakin aya ka decision chuki lada ni iba kamdon kung kata ka ICC hang meru kalung ka ka bas mo sigin ba wat ka direction juga Supreme Court rumah kim shimla donte ba ban shim ya kata ke ti mentah ka des council lada ni kung kikin thai mangil asha ti mo na constituency du jom ti kum ta hi ni du ngin wan hang lie ban ben bha ya ka des council ya kikin thai ngin uplift ki hakanu ka liang ru lada de ka kamai ka kaji jom ki ana de hakanu ka liang ka jing shong shang jom ki tingin pechwa kata ka priority jom ki ngin empower ya kikin thai ki bakli nama teng ni ibu ka constitution of India ma ka aya kata equality te kum bangi pet ha ka ni ka ri khasi jom ni i ki thai kum ki shong shang ki biang when you compare with the outside world ki kan thai jom ni hang ni im suk ni im shang then de la da ki an pa ki don bangi de ban penon long ki an mo ki mala bu lupa ni na ban le accordingly ke